Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamshaka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha engizolethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi izindaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona namhlanje sekuvelele-ke umlisa-ke laphana-ke wagadla-ke kwazwela-ke laphana-ke kwi-M_K-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzizwele wena-ke. Mina nje sengicela kuwe laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le vidiyo nawe ungene ema-comment section for usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi kona-ke ucabangani-ke ngayo lento eshiwo-ke ulo mlisa lona. Macindezele nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Abona abantu abayi-M_K abaphilanga emakhanda bonke, akekho nje ophilayo. Nibonakala ngokuthi uma kukhona i-information enivezelwa yona anihluphi ngokuthi nifune ulwazi before niphawule, kodwa nivele niphawule nje, nibhavumuke niphawule ngenhlamba, nimthuke lowo muntu ngoba amakhanda enasile. Nina lile nhlobo nina eyayilutha kuleya minyaka, le nhlobo le yaqeda imisebenzi yabantu, yashisa iy'nkampani, aniphilanga emakhanda nina. Akekho umuntu ongabe le nhlangano le ephila kahle ekhanda. Nina niyikhotha mthondo sazuma nina. Without uZuma ayikho i-M_K, asoncenga nina. Yabo mangingase kuthiwa ufile nje nonke buhlapahlapha ngoba vese ni-useless. Anina structure nina, yabo. Njengoba nikhuluma lo rubbish enikhulumayo nithiwa kona wonke amavidiyo, akukho la khona niveza information. Even nibuzwa umbuzo anikho la niphendula khona, into eniyaziyo niphendula ngenhlamba, yabo. Usanika usijwayela kabi nicathi sobhulishwe nina ngade nithuka abaholi bonke la, akekho umholi eningamthukanga, yabo. Kodwa mase kuyilo muntu lemkhotha amasende sekubuhlungu uma sikhuluma amaqiniso. Ayina nokuthi siyamthuka, ayina nokuthi siyamthuka, sikhuluma amaqiniso amthintayo, athinta yena nenhlangano aphuma kuyona. Sithi sikhuluma amaqiniso ezinto ayezenza enhlanganweni aphuma kuyona. You don't bother ukuthi nifounded, yabo. Bekumnandi nithuka uButhelezi ngawo wonke amagama, kumnandi menithuka uRamaphosa ngawo wonke amagama. Akubona abaholi abadala labo, akusiba abaholi, kodwa niyakwazi ukuthi mekukhulunywa ngalo mholi wenu nimvikele, ningazosijwayela-ke kabi. Asizozwa ngani nje, anikho ngcono nina, akekho futhi ngcono lo mholi wenu. Siyahlonipha ukuhlonipha, kodwa manje silethela amasimba nathi sophuma esandleni, yabo. Ningasiletheli amasimba nitshe nithi ningcono. Siyazi vese ukuthi le nhlangano yakhiwa amasela ayelutha, siyazi le nhlangano yakhiwa abantu abakulama business forum aqhwaga yonke into ekhona la, bekhokhisa ngisho nabantu emakhaya, bekhokhisa nabantu emalokishini, bekhokhisa amabhizinisi abantu bafike bafake iy'tikha. Siyazi le nhlangano iqhaswa amadela ngokubona, inhlangano enesisekelo sobukhotheni. Yingakho nani man ufanele ngabe niya-engage kuma-debate, nivele niqhamuke nenhlamba, niprova kona ukuthi aniphilanga emakhanda. I wonder ukuthi kanti abantu abaningi kangaka abasaphilanga eSouth Africa ngoba baningi, and ulusha ilona kakhulu elingaphilile. Asizozwa-ke ngani bafowethu, khohlwani bafowethu ukuthi sizozwa ngani.